reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Turi kuwa mbere ni tariki 8 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025 aho muherereye hose. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza ku rugamba. Ibintu byakomeye ndakubwira ko kugeza ubu ngubu umujyi wa Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wose waguswe sange yahujejwe abasinepazi ba mama 23 intare za Sarambwe tayari ubu ngubu uzamaze kuhasukwa ku bwinshi. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe ko ibintu byifashe, kandi ndakubwira ko nyuma yo kwigarurira Rurambo twirwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurwanira nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice byegereye aka gace mu midugudu itandukanye. Turaza kwerekeza turebere hamwe aho imirwano yongeye kubera. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye gukozanyaho n'inyeshyamba za Maimai Simba muri Rubutu. Turaza kunyarukirayo naho turebere hamwe uko ibintu biramutse muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ndaza kandi kubabwira ko ndaza kandi kongera kugaruka ku rupfu rwa General Adoro, bivugwa ko n'ubundi yamaze kwitaba Imana cyangwa se yamaze gupfa. Hanyuma rero ibi bikaba byongeye kuzamura amakimbirane yo ku rwego rwo hejuru ni hagati ya Wazalendo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, dore ko mu mujyi wa Uvira amakimbirane yamaze kuzamuka ku rwego rwo hejuru biturutse ku rupfu rw'uyu umujenerali Lieutenant Colonel Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi yakomerekeye bikomeye mu mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Nyuma yo gukomereka k'uyu mugabo, ese yakomerekeye? Turabigarukamo turebere hamwe. Nyuma yo gukomereka k'uyu mugabo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza iki? Ibi byose tugiye kubyinjiranamo hamwe namwe muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi, ndetse kandi turaza no kurebera hamwe aho imirwano yiramukiye, dore ko kugeza ubu ngubu amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo kuva muri Sange bamanuka hepfo za Kiriba berekeza Kavimvira, aho abiteganyijwe ko mu gihe gitoya baraza kuba batangiye gushamburiya mu mujyi wa Uvira. Turaza kurebera hamwe aho zimwe mu ntwaro zabo kabuhariwe bamaze kugenda bazishinga. Ibi byose urabisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, hani ku Ibendera TV. Ni amakuru aramutse tugiye kubavira imuzi n'umuzingo. Ndababwira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanukana ibifaru byabo simusiga. Ndaza kukubwira aho bamaze kubideployinga, ibintu bigaragaza rero ko urugamba ruraza gukomera ku rwego rwo hejuru. Mwese muherereye ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane ngaruke nsanga mwamaze guterekaho like. Nibura like zigere kuri 20 ndashaka gutangira aya makuru zamaze kwisukiranya. Subscribe namwe abantu bagera ku 1000 mwenyine nimwe nkeneye tukaza kurangiza aya makuru. Abagera ku 1000 mwamaze kunerekeraho subscribe. Niburi mushyashya cyangwa ukaba wari warabyibagiwe gukora subscribe, iberera unerekeraho subscribe muri aya makuru, ubundi ibintu dukomeze kubigendanamo neza 5 kuri 5. Mwese mukanya isango nimwe, isango ni saha, ubundi twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Ibifaru simusiga by'abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubimanukana, ariko abantu baherereye Kayonza anongeye kubaha Yambo, abaherereye Karongi Yambo, abaherereye mu Rutsiro Yambo. Abantu bo mu Rutsiro ntago mujye mwigaragaza, sinzi niba hari abantu badukurikira baherereye mu Rutsiro, ubwo namwe muze kwigaragaza. Ubundi reka mbabwire abantu baherereye Kayonza, abantu baherereye Karongi, abantu baherereye Gakenke, abo nibo bantu wongeyeho n'abaherereye Gicumbi, nibo bantu bakunze kutwereka inshuro nyinshi ko bari kumwe natwe. Abari Muhanga nabo baradukurikira, barabimbwiye. Abari mu mujyi wa Kigali namwe muradukurikira.
hari umuntu watubwiye ko adukurikira aherereye Rwamagana, n'abantu bo muri Rwamagana jambo sana. Ubwo n'ahandi namwe mbateye yambo muri iki gitondo, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Masisi, muri Uvira, muri Kavumu, mwese mbahaye ikaze. Abari mu Burundi, abari muri Uganda, abari muri Repubulika ya Tanzania, abari muri Kenya, abari Zambia, Sudani, Malawi, Eritrea na Ethiopia, namwe mbahaye ikaze. Abantu barereye muri Canada, abari muri Norvège, abari mu Buholandi, abari muri Australia, abari mu Bubiligi, abari mu France, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwese ikaze. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kumanukana ibifaru simusiga, ni ibifaru byahawe inzira ikomeye cyane kuva muri Runingo kumanuka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanuye ibifaru babyerekeza mu bice bya Rubirizi, biramanuka Rungutu bigera ha Sange. Kugeza ubu tuvugana rero biravuga ko ibifaru byamaze kumanuka, bimwe bideployingwa muri iyi nzira ya Runingo, ibindi bimanukira hitwa Kahamba. Byose ubu tuvugana amaso yabyo cyangwa se imboni y'imitutu y'icyerekezo cy'ibi bifaru ni muri uyu mujyi wa Uvira indani. Ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana umujyi wa Uvira wamaze kugotwa wose barwanya b'intare za Sarambwe bawugose. Ikindi nakubwira kandi uko muri Sange ubu hujujwe abasinipazi barwanya b'intare za Sarambwe. Ahitwara Uvira hamaze gushingwa imbunda ikomeye cyane y'abarwanya b'intare za Sarambwe. Indi mbunda ikomeye cyane yashinzwe ahitwa Kihande. Izi zose ibyerekezo byazo ni mu mujyi wa Uvira, mu bice byerekeza kuri route nationale nimero 5. naho abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhatera amatako, kuko nk'ubu amakuru aravuga ko abari gusatira Kiriba abaturuka za Runingo na Sange. Kugeza ubu rero Kavimvira yo iri mu mboni zayo, ni ukuvuga mu mboni z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibintu rero bikaba byongeye gukomera no kuzamba cyane kuri uyu mujyi wa Uvira, dore ko operation simusiga zakozwe hagati ya saa 10 na saa 12 ku munsi w'ejo. Abazarendo bagera kuri 32 bose bafatiwe aha muri Sange, dore ko hanabereye imirwano ikomeye cyane ku munsi w'ejo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Nyuma yo kwigarurira Rurambo twirwane ko n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kurwanira nabo ku ruhande rwa Kongo muri ibi bice. Nyuma yo gufata Rurambo haravugwa imirwano ikomeye cyane hafi ya Mukono n'utundi duce two mu misozi ya Uvira. Iyi mirwano iraba mu rwego rw'intambara ikomeje kuba hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abafatanyabikorwa barimo Wazarendo n'igisirikare cy'u Burundi, bakomeje rero guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri iki kibaya cya Rusizi. Abatuye mu midugudu myinshi yo muri iki kibaya barimo guhunga berekeza mu mujyi wa Uvira, abandi berekeza mu gihugu cy'u Burundi. FARDC yongeye gukozanyeho n'inyeshyamba za Mayimayi Simba ni muri Rubutu. Ibintu bikaba byongeye kuzamba no gukomera. Ubu ngubu rwose nakubwira ko pressure ikomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru mu bice bitandukanye, ikomeje kuberamo imirwano cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu imirwano y'ikaze yadutse hagati y'ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe witwa Mayimayi Simba uyobowe n'uwiyise Generali Bukwi ahitwa Rubutu ni mu ntara ya Maniema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko amakuru aturuka muri aka gace bitangaza ngo kurasana hagati y'impande zombi byatangiye saa 8 z'amanywa ku isaha yo mujyi wa Rubutu, mujyi munini wa teritwari yaho yitwa Rubutu. Ni imirwano rero yongeye kubura ku munsi w'ejo. Iyi mirwano bivuga ko yaturutse ku kuba FARDC yarabujije imitwe yitwaje intwaro kandi yitwara gisirikare gutoteza abaturage baherereye ahanga. Ubundi uko byari bisanzwe
ngo iyi mitwe yamanukaga mu baturage ikajya kushyiraho bariyeri ubundi ikabambura utwabo abandi kinjira amongo zabo ikagenda yibasahura aho abaturage batambutse mu muhanda bagasanga bariyeri zamaze gushyirwaho ni imitwe yitwara gisirikare ubundi bakagenda babambura utwabo nyuma y'uko FARDC rero ngo itangiye guhagarika ibi bikorwa igenda ibuza imitwe yitwara gisirikare gukora ibi bikorwa iyi mitwe rero ngo yamaze kwambara rasoro ubundi hirikiramo urusoro mu mbunda zabo batangira rero gusharinga bohereza kuri abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC iyi mitwe yitwara gisirikare yari yashyizeho za bariyeri ku muhanda wa Rosoro Butu cyane cyane ahitwa Imungere ahitwa Atingitingi na Amisi aho bamburiraga amafaranga abaturage baho imyitwarire ngo yabo rero idashyitse ingabo za FARDC ngo baje kugenda bayihagarika ibi rero byaje gutuma n'ubundi bintu bikomeza kuzamba ku rwego rwo hejuru Mai Simba itarakiriye neza y'amabwiriza rero ikaba yatangiye kugaba ibitero kuri FARDC ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze ingabo za leta zirwanaho bituma havuka amakimbirane hagati y'impande zombi uhagarariye societe civile yo muri ako gace aravuga ko abaturage bahunze umujyi wa Rubutu nyuma y'iyi mirwano abenshi ngo barimo guhungira hitwa Bihuru abandi ngo bagahungira mu mashyamba uyu akomeza avuga ko urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana hitwa Rubutu kugeza mu gicuku cyo kuri uyu munsi ni ku nshuro ya kabiri kandi FARDC na Mai Simba barwaniye Rubutu muri uyu mwaka nyuma yo guhangana muri Nzeri muri uyu mwaka turimo 2025 amakimbirane ya mbere ya akemuwe bigizwemo uruhare n'ubuyobozi bwa gisivile n'igisirikare aboherejwe na Kinshasa kugira ngo bahoshe ayo amakimbirane kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru bakunzi ba Ibendera TV aho muherereye hose mbabwire yuko ibintu bikomeje kuzamba no kuzambagatana muri ibi bice reka noneho twerekeze ku rupfu rwa General Adoro amakimbirane ya Wazalendo yageze ku rwego rwo hejuru muri Uvira amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mujyi wa Uvira aravuga ko General Adoro umwe mu bayobozi bakomeye muri Wazalendo yishwe arashwe ni mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi nkuko byemezwa n'amasoko yacu aherereye ahangaha General Adoro ngo yarashwe ahagana ku isaha y'isa 8:45 z'ijoro ni mu ijoro ryo ku munsi w'ejo bundi rishyira ku munsi w'ejo ku cyumweru mu gihe bivugwa ko haba hari ugukumirwa no gusubiranamo hagati y'amatsinda ya Wazalendo nyuma yo gutakaza uduce twinshi mu kibaya cya Rusizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bambuwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kugeza ubu rero ngo hari ugushyamirana hagati ya FARDC na Wazalendo ziravuga ziti mwarakamenyereye n'ubundi mwambuwe Goma mwamburwa Bukavu n'ibindi bice none naka murakomeje Wazalendo bati mwebwe ibyanyu byo kuyobora urugamba birabananiye mureka bari twe twiyoborera hanyuma rero FARDC nabo bakavuga bati mutoke kure mwe wa civilian twe turi abasirikare mujye kure ibi rero bikaba ari byo bikomeje gutera imishyambirano ahangaha ndakubwira yuko Wazalendo na FARDC ibintu byabo bikomeje kuzamba no gukomera abigeze ku rwego rwo hejuru kugeza ubu nta rwego n'uru na rumwe rwigera ruvuga ku mpamvu nyakuri y'aya makimbirane cyangwa se uburyo bikurikirana ariko ibyabaye birerekana umwuka mubi ukomeje gufata indi ntera hagati y'abarwanyi ba Wazalendo mu gihe ibikorwa bya gisirikare
byiyongereye bikaba bikomeje kubahangayikisha dore ko bakomeje kotswa igitutu n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ndakubwira ko muri uyu mujyi wa Uvira rero nyuma y'uko uyu umujenerali yishwe ubu ibintu byatangiye kuzamba hagati yabo ubwabo, no kuvuga hagati ya Wazalendo ubwabo ariko kandi abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kubotsa igitutu, bakomeje kubakimbiza, barimo barabirukankana n'uwirukankana imbwa. Ibintu rero bikaba byakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Lieutenant Colonel Manirakiza w'igisirikare cy'u Burundi byamaze kumenyekana ko yakomerekeye bikomeye mu mirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye guhanganiramo n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Kugeza ubu uyu mugabo wamaze gukomereka, igihugu cy'u Burundi kiratangaza iki? Ibi ndabikuvira imuzini muzingo hano. Ndakwibutsa kandi gukora like, niba amaze kugera hano nyemerera unkorere like, dore like ziracyari nkeya. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa se bikaba byari byarakurenzeho, nyemerera unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane kubera yuko nyene subscribers bashyashya nibura 1000 ndifuza kubabona. Ubwo rero niba utari wakora subscribe rwose n'umutima ukunze unyemerere uze ko binkorera, uraba neza unkoreye umuti. Umuyobozi wa batayo ya 18 ingabo z'u Burundi ziri kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Lieutenant Colonel Manirakiza Patrice yakomerekeye mu mirwano yabatsakiranyije, no kuvuga imirwano yatsakiranyije ingabo yarayoboye n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23. Lieutenant Colonel Manirakiza yakomerekeye mu mirwano yabereye mu gace ka Ruvungi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ni ku munsi w'ejo bundi, akaba yarakomeretse ku wa gatandatu nubwo amakuru yamaze kumenyekana ku masaha yo ku munsi w'ejo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye aka gace gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo nyuma yo kuhirukana batayo 3 z'ingabo z'u Burundi, harimo batayo ya 9, iya 12 n'iya 18. Aba kandi biyongeraho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo. Amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Manirakiza nyuma yo gukomereka bikomeye mu mirwano yahise yajyanwa i Bujumbura mu Burundi gitaraganya, kuri ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro byitwa Tanganyika Care Hospital aho arwariye mu ndembe. Ikindi kandi uyu umusirikare ngo yakomeretse hamwe n'abandi basirikare bagera ku uri 7 bo muri iki gisirikare cy'u Burundi. Abapfuye bo nago turi buze kubagarukaho kuko ni benshi cyane. Ibi bikaba rero byongeye kuzamba no kuzamura umwuka w'uburakari ku gihugu cy'u Burundi. Abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi bakaba bongeye kuvuga ko byanze bikunze abasirikare babo ngo abarimo gukomereka no kwicirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagomba kubahorera bikomeye cyane. Amakuru avuga ko uyu musirikare yakomeretse bikomeye mu mpyiko, mu nda ndetse n'amaguru nyuma yo guterwa bombe. Ese uyu musirikare azakira abe muzima cyangwa tumusezereho hakiri kare? Ibintu kubitega igihe. Amakuru kandi aravuga ko muri imirwano yabereye Ruvungi ingabo z'u Burundi zashoboye kubona umusada wa batayo 2 zaturutse mu mijyi ya Karemi na Kindu ndetse n'uwizindi ngabo zaturutse i Bujumbura mu Burundi no muri Uvira, ariko byose bikaza kuba iby'ubusa. Usibye muri Ruvungi, amakuru avuga ko ejo nabwo ingabo z'u Burundi zongeye kwirukanwa mu gace ka Kasika gaheruka kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bikaba ngombwa ko n'ubundi abarwanyi bo ku gisirikare cy'u Burundi bahungira Mwenga. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane muri ibi bice.
nshuti bakunzi Ibendera TV aho muherereye hose ni munyemerere mbashimire cyane nongere mbibutse like munerekereho subscribe munerekereho share gusharinga aya makuru tukayageza ku bantu batandukanye nabyo ni by'ingenzi cyane ndashimira rero mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV ndashimira mwe mukora like ndashimira mwe mukora share inkuru tukazisangiza inshuti n'abavandimwe bacu mwese rero reka mbashimire kandi mbifurize kugira umunsi mwiza abagiye mu kazi dore ko uyu munsi ari kuwa mbere muhahe muronke abagiye mu zindi gahunda namwe muze kugubwa neza ubundi mwirirweho mugera amahoro n'amahirwe kandi Imana ikomeze kubarinda no kubana namwe.